Oradan çıkıyor bir yere. Katı oldu oyunu. Vakti finalda oynarsın. Atlar kim koydu? Eğer başka grupa düşkün olsa Tınay finalga çıkmak. Başka grupada da çıkıyor. Gelinizler. Mına bizim sol jagыбызda kara futbol kaçan bizim çempionlar Manas oyunların jеңүүчүлөрү Ысыккөлдүн жигиттери. Ысыккөл Кабылан командасы жана кызыл футбол качан Чүй Сарыөзөн Чүйдүн Аламидин районунан көк жалдары. Жаңы команда спонсорларын көрдүңүздөрбү? Кимиси болсо дагы өзүн улан Жапаров команданын жетекчиси бул жаңы команда. Келиңиздер, батаңыздар берип коюңуздар. Омин. Омин эки бала командага ийгилик каалайлык. Көкжал командасы Дедиев Арсен 1 номерде, Давлеталиев Марс 2 номер, 3 Амангазиев Марат, Мамбеталиев Талант 4 номерде, Токтогулу Байтек 5, Саткынбаев Жаныбек 6 номер, 7 Мамбеталиев Сейтек, Исабеков Эмил 8 номерде, 9 Сатылганов Ермек, Токто Маматов Дамир 10 номерде, 11 Амангазиев Канат, жана 12 Кенжебек уулу Адилбек. Komandanın жетекчиси Жапаров Улан. Кабылан командасы Урманбетов Тилек. 1 номерде команданын капитаны, Ногоев Сыргак 2 номерде, 3 Чолпонбаев Нурбек, 4 Сейдалиев Эрлам, 5 Тургунбеков Элдияр, 6 Болот уулу Азим, 7 Таалайбек уулу Баку, 8 Кайрбеков Жишан, 9 Жаныбек уулу Алтынбек, 10 Мусаев Урмат, Мукаев Белек 11 номерде, Султанов Руслан 12 номер, команданын нашыктыруучусу Уралиев Азиз, команданын жетекчиси Сырдыбаев Марат. Анан эми Руни келиптир мына. Манчестер Юнайтеддеги Рунини. Кеттик эмес, Аламедин командасы Улака. Kızılдар alamıyor. Al gitti. Emine kalkşadım ben oyna. Yerim içine bak. Sultan. Ruslan'a, Sultan. Aa! İyi. İyi. Gördüler mi? Kayradan 9. nomer. Na. Ermek degen jigit. Ermek. Na 6. nomer bul Azim. Azim degen jigit жаңы oyuncu bul komandada. Özü 19 yaştagı bala. Kavulanda 19 yaşta. Bu yıl жаңы koşulup da turmat görmanдар. Şu balaga da Aktilek kalap koyluk. Pele degen at bilen. Өзүңөр билесиңер, Кабыланда кечеде айткан ар дайым ушундай атактуу жылдыздарды минишет. Пеле, Зидан, Месси, мына Руни. Султан деген жигит 12 номерде. Gelinç bırakalım be. Gelip çabuk aynı geçsin diyor. Abi Sadık Baykın ne diyor? Sadık Baykın. Хорошо, özüm aytıp koyalım biraz. Занят. Deyin oğlum. Gellik. Öңдөрүңөр көрүнбөйт го. БТР менен Урмат Мусаев
Mına geçe günkü Dostlar komandası menen, Dostluk komandası menen ошол oyunda Urmat özünün bıtır menen anda kanday oyun көрсөткөнүн билесиңер. Жишан Алсейитов, Кайырбек уулу, Кайырбеков Жишан. Бер жакта көрдүңүздөр Адри Тилек, Арсен деген жигит. Урмат Мусаев БТР менен. Ne Urmat Musayev. Yok yok. Şante 8 lira. Kırk altı 97 Kızıl Audi. Maşine nesi var mı? Barıp maşineni alıp koysun. Döngölöğü jarıldı deyit. Уже. Urmat! Na. En mutlu oyuncusu da bir. Kırsam boyunca Nomur 10 Boyu da gelişken nasıl? Bıtır mı ne? Koytuksan bir yaklaşık 1-0. Bunlarda vakit koymuyor. Doğru. Мощный корпус. Который салбай. Uzun oldu. Olma salgan. Olmadan salgan. Azim bir. Жерде мына көрдүңөр 2 жолу еңди Азим. Пеле менен. Акырын ар жакта ким? Айбекпи 3-чү номер. Караглаш бер жагына кандай кийип баратат? Бер жакта ким? Сыргакпы? No. Азимби? Азимдин биринчи улагы момда бүгүнкү сезондо жаңы жаш бала, ушу балага ийгилик каалайбыз. Куттап коелук. 6-чы минутта. Usta. Ayбек да? Ya, 3-чü номер. 3-чü. Ya. Дагы Султан. Русланов Султан. Ыргыт. Bular bizde 4-чү подгруппадагы командалар. Бул группада дагы Достук командасы бар болчу. Оштон келген. Алар 2 oyun өткөрүп, мына бүгүн эс алып атышат. Бул oyunda Кабылан менен Султан. Руни деген ат менен. Караглаш, Опа! Ой, Азамат! Русланов Султан. 8-ci minut. İpodromdasın mı? Komandalar oynadı da.
Sultan dagı özünün birinci ulagын salып atat могул турнирде. Жаш бала 19 20 жаштагы бала экен, 20 дагы бала. Азим 19-та. Жаш балдарды кошуп атат Кабылан командасында. 3-0 oldu. Gökjallar. Gitti Gökjal. Mars. Olunur mu? Nagulya oldu. Azim жабышып жүрөт, Azim. Жакшы эңди биякта. Gökjal командасы айтып атат, жаңы команда. Ушу балдарга дагы ийгилик каалайбыз. Көрмөндөрү бар. Кудай буйрса аттар да жаман эмес, формасы сөз жок. Испания курама командасынын кийимин чечип алышыптыр. Футболдогу. Акырын. Каскадерлордун бары биякта. Bu kaç saat? 4-cü номер Ерлан деген жигит. Акжал менен. Atı жақсы. Virtuoz eкен аты. Kim işledi? Sırgak mı? Ерлан. Аржал. Акжал баягы расветте биле. Расветте. Ошолордун алды бар. Алды. Бүтүлө бетиги Кабыландын аттары ролөнүп атат бүт командаларда. Кожом кылдым. Момундай аттарыбыз бар, көрдүңүздөр. Neme dostlukta ya? Yapın. Azim. Azim. Биякта Султан, Бакуля Месси менен 7-ci номер Баку. Таалайбек уулу Бактияр, минген атым Месси. Лионель. Нурбек. Чолпонбаев Нурбек дейт. Kavlan ısık güldürdüyse. Arsen jana Нурбек. Месси чыкты ортого. Жана Ермек. 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 24 жашта. Sağ ol. Oba! Messi aldı. Bakula. Kolegi. Altınbek oğlu Canibek. Janında жүрөт 9-cı номерде жардамга Абдуреми Баку. Эки жагын карап. Месси. Kanda aldı. Да, Баку. Ла. 5-0. 12-ci minutda.
5-0. Akırın görünüz. Kanday ıldamlıkta gelip kavlanın jigitleri. Aldı Sultan. Qaraqlaçı Runini gördüңөр be Kuday jakta gör. Mınasa bir jakta 6-cı nomer Iniesta ketip berdet. Ruslanov Sultan. Almaz. Kola. Ay Azamat. Ha. Altınbek uğulu Canibek. Orusçası Kola. Mına köp жылдан beri oynap жүргөн мына былтыр şu tramvay alıp Kola köp oynagan emes. Bul эме кезектеги 6-cı ulakты saldı 15-ci 14-ci minutda. Kadre. Birinçilemede. 22-80 Audi. Maşinаңарды alıp koygulaç. Eldiyar işteşi. Aldı Bakula. Messi. Muhtatı kadar. Bırakın. Kendin aynı. Yok. Hoppa. Ay, Azamat 7-0. Emi Bakula'nı bilesiniz Kırgızistan kurama komandasının oyuncusu 22 yaştagı bala Baytik ayından Talaybek ulu Bakula. Bahtiyar. Ya bu tigi Kazaklarga bargandачы, baka Messi'de жүрөктөрү чыгып калды демеле. 2 жылдан бери бар ойнап жүрөт да. Messi'de чыгып. Финтердің барын қылатшы. 3 миллетте монтип. Чыгадым келе Месси дейт. Футболда кандай финте жыпыт ошондой. Бою дагы Kimni izlеп атасың? Niyaz izlеп. Gökjaldar Çalbuğulda. Ne? Karaglaş iyi bolgula hoppa. Na. 18. minuta. Emil Bey. Sekiz Emil de sebep. 8. numara bile? Sabit. 18 mi 19 mu? 18. 7-1. Akırın etiyat urmat. Eldiyar aldırıp koydu Eldiyar. Ay kolemde jüye jüret yakta. Canibek polyadan ıldam çıkıp ket. Kolya выйди с поля. Через кere? Да.
Hurmat. Ana 2 metr yerden ırgıp жерdi. 8-1. Sekiz bir. Mukayyip Belek. Zaran yalıtsam mı oluyor? Atışlarım yok mu? Dışta da çıkallar canım. Afrika minüse. Ne? Oy bir çık. Beş, 4, 3, 2, 1. Bitti. Stop. Birinci time ayağına çıktık. 8-1. Kavalan menen Gökçal komandaları ortasında oyun. Hurmatlı görmanlar, bizde erten dem alış gün, bizde dem alış günü bolat komandalarga. Yarım finaldık oyunlar bürsü günü 20 Mart'ta saat 11'de baştalat. Saat 11'de gelingizler. Oyun 11'de. Andan keyin Susamur menen mına olardın nutkanı. Start. Alamidin'den Gökçal komandası Canak Kabulan Isıkgöl. Tak, iyi. Nurbek mi? Nurbek. Kola. Baştan da öyle. Misha degan var mı? Başka komanda gitti. Bugün yaxşı oldu. Altınbek Mingenat Nur degen at ekan. Bugün geldi. Gökçaldar Alamedin'den jaş jigitleri жаңы komandası. Номер 3 Акжал. Жоқ. Номер 3 чагылган деген аталып. Айтмадым ба экен? Albatta. Sağ ol, sağ ol. Tut koy koy. Men birinchi jol ушундайды көрүп атам. Экөө ырытып бара бирөөсү кайра такымына басып алып, учуп бараткан улакты. Эмил.
Karaglaş attardı gördünüzler ıldamdığın. Kola var ki. Erlan Seydaliyev Erlan Akjal menen gittik. Bayttık. Vay azamat Arsen. Abi. Al art çakın qarap kelatip. Taygasanında görbe kaldı ayakta kalgan. Göçün, jejildiriп jibirgen biri. Atlar jakşı. Gudu, gudun bizim Gökjallarda. Canım yerden ne oldu? Bendiri bu pakanın attı dodaların arasında at öz jılıp turgan. Çok neydi? Bili otkan. Ha kişine ke bala barken bunday. Bili zaman tüyledi. Kim bilen onu bile berip atpay. 2 yaşta. Tam tepken durdu. Bile tam tepken durdu. Yok. Elde cevap kat işte. Akjal menen Erlan. Abi uğulgan yok bege. Akjal
Bu da Mıktat bilesiңер Акжалды Кожомкул командасында ойнаган үчүн негизги бүгүнкү чемпионатта турнирде көрө ар бир командада Кожомкулдун Мыктаттары жүрөт. Ушу Тилекке каршы бизде ушул эң күчтүү уникалдуу bir güçlü komandabız bu yıl oynabay kaldı. Kocamkul komandası es alıp bolbosa birinci өлкөбүздүн birinci çempionu Rassvet деген ne деген мол ат ошол жактан жанагы Dördüncü номер Erlan. Kavlan komandası Sırgak koşuldu canında cüret Nurbek Sırgak. Akırın akırın. Sırgak. Девятка деген ат экен. Былтыр билесиңер Зорро деген атты минчи, анысы бүгүн ГУда жүрөт. Акбар минип быйыл девяткага отурган экен. Hoppa. Azamat, Kola, Sırgak. On bir. 20'sında birinci yarım final Börlü Talas. Cazı alıgıla. Kola. Ekinci Susamur menen mına utkan komandası. Susamur menen o ek komandanın utkanı. Жышан былтыркы жылдын мыкты оюнчусу деген наамга ээ болгон ушул Жышан Кайырбеков. Көрдүңөрбү? Бир кол менен ойноп атат, айтып, бир колу сынган. Етият болгула. 11-1. Bak bu sen çıktın mı? Ne? Ne 5 oyuncu oldu. Beşinci номер Байтик деген жигит, Токтогулов Байтик.
Baytik. 22 yaştaki bala. Сколько метров вы были? Над полем. Ну как раз, когда под ним будет проходить мост, Arsen. такие моменты вообще красиво будет, да? Финал так же начинается. Ты этот, не забудь потом запомнить. Ассаламу алейкум. Azim aldı. Финал дался ручками дал. ДТС пошел, где-то забрал, ручками дал. Kim? Bu. Görktük butasını da etken. Kim? Bakula. Baku. Girer. Katı iyi. Ay. Jolta olup kaldı jakşile. Tağasanın janında kooptu jarga jagday bolup korkunçtu. Uçur. Alamedinin gök jaldары. Mına sağa. Bakula bardı jetken iken ulaktı bastı takımga. Gitti Messi. Oy, ne bunu? Kol çap koyla. Baku. Bakula. 21 yaştaki bala. Boyun gördünüzler mi? O ulak menen salmağı birday bolish kerak. Boyu kişine uzunrak. Akırın ehtiyat bolgula oyundan. Nurbek. Aldık o Azamat Gökjal'dın jigitlerin gözünüzleri bir silki bile julu aldı takım yok. Kayradan ne? Kalem sırgak. Sırgaktan ne koyup sırgak? Sırgaktağı mına belgili ulakçılarımızın biri. Kança yıllarım beri oynap жүрген. Akırkı 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 10 minut tınığı, 12 bir. Daha bir kişine bir tınığıdan keyin akırkı 20 minutluk oyunumuz baldı. Hurmat görmanlar. Maşinel bolsa emer olmaz abi. Spor komitetke Allah kalbaş. Üçüncü time. Nurbek.
Çolpanbayev Nurbek. Tank değil mi? Çıkar almadım. Çolpanbayev Nurbek. Birinci minuta. 13-1. On jet. Bunun bayağı bir 8 ile komandaga verilir de biliyorsunuz. Kim? Kalay. 8 ile komanda var. Federatsiya çeçet de ne alat. Kaç komanda? Dur. Niye? O işleri veriliş gerek. Gözden gelme. Şunda. Просто barınlar tolturup koygular bunu. Nurbek'e verip koygular. Жақсы. Вот ойын болып жатыр. Сенің командаңа 15-1 счет. 12. Қанша? 12. 12. 13-1 уже. Аулан. 13-1. 13. Как это çıkıyor? Avulan емес, Қарабалқа. Да. Барғар тескер көріп аласың ба? Айтасың. Біреу айтады, сен ты сказал, уже финалға келушті деп. Я так не говорю, я сказал, что они фавориты. Жоқ, эми Bizde erten Esal günü bunu ol bizden gruppalık oyunlardaki akırkı oyundun akırkı 3. time ötüp jatat. Bakula. Baku. Задний.
Eldiyar. Hadi Baytık. Bacı mısın? Tak, Eldiyar. Eldiyar. Кезекte ulak düştü. Eldiyar. Turgunbekov Eldiyar. Jishanökö. Nurbek. Akırın. Hurmat. Erten skora, tez yardam, erten у нас выходной. Erten es alуу günü, urmatlı görmanдар, 20'sında saat 11'de. Азаматқа чимирлтип аткан мына Марс ордунан чимирлеп атат Акжал. Карачы. Komandaların jetekçileri oyun bütköndөн keyin kelgile bul jaka. Oyundun жыйынтыгын чыгарабыз. Benziyorlar yok mu? Var mı olsun? Beş minut kaldı. 15-1. Қолдан қармады деп атат окшойт. 5 минутқа дейт мына 5 минут.
Ataylap koldan karmasa gerek hurmat. Oyunun ayağına çeyin kakras. Az kaldı. Hurmat Musayev degen jigit mına bizden. Eki mıktı ulakçımız. Mına sağa. Kayakta 5 minut geçen tur bilbeyim. Pravilaını bilbeysin. Elin aslında tuttun. Sen kim koşun bu? Bunlar papağan atı gibi ne? Ya. Beşektim falan. Beşektim. Нормально, красиво. Bizden Kırgızistan'dağı, былтыркы жылдагы atayın eki mıktı ulakçımız berde turap. Jişan menen hurmat. Aytmakçı bizde bugün Uluttuk oyunlarda önüktürü borborunun prezentasyası oldu sport komitette. Şu al jakta Gökbörüden mına. Geçiresler. O canala uşunda oyunu koy. Жоқ, мен ипподромда ойын тамаша көріп отырмын. Улақ. Ne? İyi. Айттың. Mişet Жақсы болыпты, болыпты. yaş ballardan. Tak. Мақұл. Болсын айланы. Давай. Мақұл. Жинге Тамараға да саламай. Hoppa. Vay azamat. Çok bol elek kaydağı. Жаңылы çıkıştı. Seniki жаңы baştal otpay. Em kulak түшкөндө жишан чыгат. Akırın tormuz. Ne? Ulak jerde sırgak menen bakulavı. Sen tutmayın. 40 sekund, 20-40 sekund kaldı senin. Sen tutmayın. Hurmat gir. Yok. Yemi senikin başladı kaçot. Hay akırın. Jişan gir. Hoppa. 5, 4,
3, 2, 1, stop. Emese hurmatly görmanlar, mına bugünkü gruppalık oyunları sayağına çıktı. Norus bayramına karata 3 gün boyu gruppalık oyunlarda ayaktadık. Oşantip yarım final ister bizde anık boldu. Börlü menen Talas komandası 20 Mart'ta saat 11'de başlaydı. Andan keyin Kavulan komandası menen Susamır komandası betleşet. Bardыңыздар da 20 Mart'ta күтөбүz saat 11'de. Tez yardım sizlerge çoğun rahmat. Skoro pomощь 20'sında geliңiздер. 20'sında saat 11'de. Erteң ese alуу күндөр. Geliңiздер. Bala rahmat balдар. Жақшы, өркөнүңөр өссүн. Ийгилик каалайбыз. Дайым ойноп жүргүлө. Аттарыңар жакшы, формаңар жакшы. Кичине ойноп турсаңар эле болот. Мына баары жакшы. Жерге кышы менен ойноп жүрүштү балдар. Ийгилик каалайбыз балдарга. Ал эми Кабылан командасы силер 20'сында полуфиналга даярдангыла. Командалардын жетекчилери келиңиздер.